bakunzi ba Kigali Riyo News rero reka twongeye tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba mugisha kuri wo twumva mu masaha ya nimugoroba. Turi ku mugoroba wo ku itariki zigera rwose nyamuneka kuri 22 z'ukwa 12 2025 birumvikana ni amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba tubabwira uko situasiyo ihagaze ku butaka bwa Afurika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muze kunyemera rwose nyamuneka tugendana neza cyane. Navuga ko ari amakuru akomeye by'umwihariko akomeje kugenda atugeraho mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano yakaze ariko inkuru nziza nuko yose igisirikare cya 23 kirimo kiritwara neza. Ubwo aho navuga ko ari inkuru nziza ku bakunzi ba 23, gusa no ku ruhande rwa FARDC navuga ko nyamuneka naho bitoroshye. Tugiye kuba rero twinjira mu makuru agiye atandukanye by'umwihariko arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugende tubapdatinga tubabwira uko situasiyo ihagaze, ibintu byakaze, ivumbi ryatumutse. Turaza kubabwira yuko mu gihe by'umwihariko umujyi wa Uvira ibiturika n'amasasu menshi cyane biri kumvikana ahagana za Kalundu, ibintu naho byakaze, urusaku rw'imbunda zemereye ruri kumvikana. Benshi bati Uvira byasubiye iridubi. Turaje tubyinjiremo tubabwire uko situasiyo ihagaze, ariko mbere yo kugira ngo dukomeze n'andi makuru by'umwihariko arimo avugwa mu mujyi wa Uvira, nyemerera mbanze nisurize abantu badukurikira by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, Tanzania, Malawi ndetse na South Africa, bari ku mugabane w'Uburayi, bari hariya rwose mu ntara ya gatandatu diaspora Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa. Tubaye ikaze twikuye ku mutima. Imirwano ikaze rero muri Ifizi nyamuneka yatumye 23 yigarurira by'umwihariko uduce twinshi tugiye kubabwira. Baraka byakaze, ibintu byamaze kuba bihindura isura. Turaza kubabwira yuko nyamuneka icyitwa igisirikare cya 23 yamaze kuba kinjira. Impanuka ikomeye cyane muri Rusizi by'umwihariko aha Kongo rwose, ubwato bwaruhamye. Amakuru ageraho nuko rwose ngo ubwato bwaruhamye nyuma yuko rwose ngo ibintu byari byahinduye isura, amasasu menshi ari kumvikana ndetse ubwato bukomeje kugenda bukuramo akabwo karenge. Turaza kubikomozaho, turaza kubabwira ubwato nimba ari ubwa gisirikare cyangwa se ubwato busanzwe, gusa muraza kumirwa bigendanye n'amakuru dufite. Turaza kubabwira yuko Goma mu myigaragambyo by'umwihariko ibihumbi by'abaturage birimo birasaba AFC 23 by'umwihariko kugaruka mu mujyi wa Uvira. Amakuru akomeje kugenda atugeraho Igoma naho byakaze, ariko kandi turaza no kubabwira yuko nyamuneka ibintu byamaze gukara mu misozi miremire y'Iminembwe, ndetse naho imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera 5-5. Rero nyamuneka ndagira ngo tuze kubana muri ano makuru by'umwihariko mu buryo bwihuse cyane muri rusange. Sindi butinde rero, nyemerera tujye twinjira muri no nkuru idasanzwe by'umwihariko ingezo aka kanya ubu tuvugana. Imiramba abwire yuko amakuru aturuka rwose mu baturage baturiye umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ari kuvuga ko rwose guhera mu masaha mu gitondo by'umwihariko kiyo kuri iyi tariki, imbunda nyinshi za Wazalendo zumvikanye mu dusozi dukikije agace ka Kasenga n'ahandi hafi aho. Nubwo rero byaje guhagarara mu gihe gito, ubu imbunda nyinshi ziri gukubitira by'umwihariko Kalundu no kuri point cyangwa kuri port. Ibi bikaba bikomeje rero guteza ubwoba abaturage rero batuye mu gace ka Uvira bavuga yuko birimo biraturika by'imbunda ryatewe n'abarwanyi ba Wazalendo bashakaga kubuza imyigaragambyo yari igamije kwamagana icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyafatiwe AFC 23 MLDP twirwaneho kuva Uvira bayivamo. Nubwo rero bimeze bityo, imyigaragambyo yakozwe nubwo abateye ibisaso bakomeje kubitera hirya no hino by'umwihariko hafi n'umujyi. Ibi byateje impungenge rero ku mutekano w'abaturage ndetse n'imiyoborere mibi ku mujyi wa Uvira. Impande zombi rero zikomeje kwerekana ubushake bwo gukoresha ingufu n'uburyo bwa gisirikare muri rusange. Birumvikana ko ibintu byamaze kuba bibi cyane. Si byo gusa kandi imirwano yakameje muri za Fizi. Amakuru yizewe aturuka mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko umutekano wahungabanye cyane, bigatuma abaturage n'ingabo ziri ku ruhande rwa leta bahunga ku bwinshi mu duce twa Sima, Rusambo ndetse no mu
no mu kwezi. Amasoko yacu rero ari hariya atubwira ko FARDC n'ingabo z'abarundi hamwe n'imitwe yitwaje intwaro nka wa FDL na wazalendo bahungiye icyarimwe abaturage nyuma y'imirwano ikaze rero yaberaga muri ibice bya Ngalora ndetse na Kaseke muri groupement ya Mokobola. Iyi mirwano rero ikaba yaturutse ku bitero by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye kuri AFC M23 MLDP twirwaneho, ariko amakuru y'aho imirwano yabereye avuga ko uyu mutwe wirwanyeho igatuma ingabo z'u Burundi za FARDC na wazalendo za FDL zisubira inyuma zigahungira mu gace ka Munene. Impagara rero nubwo babyihuse byibasiye abaturage mu duce twa Swima, Rusamambo, Rusambo ndetse no mu kwezi duherereye ku ntera ngufi uvuye muri santere ya Mboko. Abenshi rero bahise bahunga berekeza mu mujyi wa Baraka, ni mu gihe kandi abimukira muri Tanzania ni Burundi nabo bakomeje kugenda bagira ubwoba. Byongeye kandi amakuru aturuka muri kariya gace avuga ko ingabo nyinshi za FARDC zasize ibirindiro byazo zigahunga zijya mu mujyi wa Baraka, ibintu bikomeje guteza impungenge umutekano w'akarere muri rusange. Kugeza ubu rero mu itangazo rirambuye ubuyobozi bwa leta bwashyize ahagaragara, mu gihe abaturage bakomeje gusaba imbabazi zihuse zo kubarinda umutekano no guhagarika imirwano ikomeje kugenda, by'umwihariko intambara iba y'akarere ku buryo bukomeye cyane. Ni byinshi bikomeje kugenda bivugwa. Reka tugaruke gato ku mpanuka by'umwihariko y'ubwato. Impanuka y'ubwato rero yabaye muri Rusizi mu kiyaga cya Kongo, by'umwihariko guhera ku munsi w'ejo muri Ekwateri, yateje rero urupfu rw'abantu benshi, abarenga 50 baburiye ubuzima mu gihe abakomeretse bagera hafi kuri 300. Amakuru rero aturuka mu nzego zigiye zitandukanye yemeza ko ubwato bwitwa Mbembe bwari bwitwaje abagenzi barenga 800 n'imizigo myinshi cyane, bukaba bwaruhamye rero bageze ahitwa Ikunde muri komine ya Wangata. Ubu bwato rero bwari buvuye mu cyambu cya Lomata bwerekeza mu karere ka Munkoto mu ntara ya Cupu. Mbere y'uko bakora iyi mpanuka rero ikomeye, imibare y'abahitanwe n'iyi mpanuka ntirashyirwa hanze ku rwego rumwe, kuko itangwa ry'inzego zigiye zitandukanye zirimo Croix Rouge, ubuyobozi bwaho bwabereye n'imiryango yabuze ababo. Icyakora izo nzego zose zemeza ko impanuka yateje igihombo gikomeye ku buzima bw'abantu benshi. Si ibyo gusa kandi, by'umwihariko na nyamuneka ibintu byongeye gukara Igoma, naho imyigaragambyo yaciye ibintu, Uvira imyigaragambyo yaciye ibintu, ariko ibi byose bikaba ari impamvu z'uko nyamuneka igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kwinjira mu bice umutwe wa 23 wari waramaze kuvamo mu mujyi wa Uvira. Ariko kandi ku rundi ruhande nanone Iharanira Demokarasi ya Kongo, umujyi wa Uvira rero murabizi ko igisirikare cya 23 cyari kimaze iminsi kiri kuvamo. Ubu tuvugana rero amakuru namaze kwakira nuko nyuma yuko igisirikare cya 23 cyari kimaze iminsi kiri kuva mu mujyi wa Uvira, cyamaze kuba kizanamo abo bita polisi. Murabizi ko 23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka, by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi 23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugezi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero
bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cyama 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinza u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victor urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politike bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano no guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu
byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyawo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza amagingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugende tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane,
by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni